الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین و اما بعد. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم مولانا سید عبدالخبیر آزاد امام اور خطیب بادشاہی مسجد، منسٹر آف ہیلتھ، منسٹر آف ٹرانسپورٹ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. آج کے تقریر کا موضوع ہے القرآن عالمی ضرورت. The Quran a global necessity. رحمت الله سبحانه و تعالی بالای همه شما باشد. موضوع ما امروز القرآن ضرورت عالمیان است. قرآن the global necessity. القرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی، آخری کتاب ہے جو نازل کی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلٍّ أَجْلٍ کتاب. ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ایک وحی نازل کی. نام سے قرآن مجید میں صرف 4 اللہ کی کتابوں کا ذکر ہے: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی، وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. زبور وہ کتاب، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پر. انجیل وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ. اور قرآن مجید آخری کتاب، آخری وحی جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دور القرآن آخرین کتاب الله جل عظمته است که نازل شده است بر آخرین پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. الله تعالی می فرماید در سوره رعد آیت 38: ولیکل اجل کتاب. در هر دوره الله تعالی یک کتاب نازل کرده است یا یک وحی او نازل کرده است. به نام 4 کتاب در قرآن ذکر شده است که عبارت از تورات، انجیل، زبور و قرآن است. تورات کتابی است که بالای موسی علیه السلام نازل شده بود. زبور آن کتابی است که بالای داود علیه السلام نازل شده بود. انجیل آن کتابی است که بالای عیسی علیه السلام نازل شده بود و قرآن مجید آخرین کتابی است که بالای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده است. ولی الله تعالی می فرماید که در هر دوره یک کتاب نازل کردیم. میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. ویسا تو بہت سے کتابیں ہیں. مثال کے طور پہ صحف ابراہیم نام سے صرف 4. لیکن جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی وحی اللہ نے نازل کی قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور ایک دور کے لیے. جتنے بھی کتاب پہلے نازل کی گئی، توراہ، زبور، انجیل اور جس کے نام ہمیں نہیں پتا، وہ محدود تھی ایک وقت کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کی گئی اور صرف ایک گروہ کے لیے نہیں، لیکن ساری انسانیت کے لیے. اور اس کا پیغام تا قیامت تک رہے گا.
अल्लाह ताला फरमाते सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा, हमने नाजिल की ये किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को अंधेरे से रोशनी में ले आए। कुरान ये नहीं कहता है कि सिर्फ मुसलमानों को अंधेरे से रोशनी पे लेके आए। و به همین قسم بسیار کتاب های است که مثل صحف ابراهیم و به نام ما صرف 4 کتاب که در قرآن ذکر شده است میفهمیم، ولیکن هر قدر کتاب که الله تعالی نازل کرده است قبل از قرآن مجید آنها محدود بودند به یک مدت و دوره که به یک قوم یا به یک گروه مشخص نازل شده بود. هر قدر کتابی که نازل شده است از جمله مثلا تورات، انجیل، زبور هم و دیگر نامایش را که ما نمیفهمیم، آنها محدود به یک وقت بودند و محدود به یک قوم بودند. لیکن قرآن مجید آخرین کتابی است و آخرین وحی است که قرآن صرف برای مسلمانان نازل نشده است و صرف برای یک گروه از افراد نیست، بلکه برای تمام انسانیت نازل شده است و پیغام آن تا قیامت هست. الله تعالی در سوره ابراهیم که سوره 52 هست آیت اول می فرماید که الف لام ر، ما نازل کردیم یک کتاب بالای محمد صلی الله علیه وسلم که تمام انسانیت را از تاریکی به روشنی بیاورد. قرآن این را نمیگوید که صرف مسلمانان را از تاریکی به سوی روشنایی بیایند. अल्लाह ताला फरमाते ये किताब नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि सारी इंसानियत को अंधेरे से रोशनी पे ले आए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 आयत नंबर 52, ये पैगाम है सारी इंसानियत के लिए। और ये समझ लो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है और ये पैगाम है समझदारों के लिए। الله تعالی در سوره ابراهیم در آیت 52 می فرماید که این پیغام است برای تمام انسانیت، بشریت، که بفهمند الله تعالی یکی است و این پیغام است برای عاقلان که فکر کنند.